Mitulun to rumi amiat， 祈祷每一天。U lamsayay a falujud ku sakalahci no ulah no tabang， 温柔的心成就上主的慈爱。Saligaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Yakob sakatsai a jepang， siwa ku sabaw tangasa tusapuluh a tusir suar sa， usa sungyaraan ita amin ku bitengir tu suar no tao， aka ka tangsur a sumuar， aka ka tangsur a maketer， haratengen kunini a suar。Naukhani anu maketer ku tamlawi caay ka tuor jing ningda ku ni haratengan no kawas a mutselai a lemak saan。你们每一个人都应该随时聆听别人的意见，不急于发言，更不要轻易动怒。人的怒气并不能达成上帝公义的目的。雅各书1章19到20节。Salikakaau tataangan ku ngiha o cadesai ku suari ta mihakelong ku tao i takwanan saan ku kalau tamlaw. Nikaurira dengan o ciulahai ku lemak nomita ta pakatinaku ku tamlaw to sini asa atau ulah no tabang amangalai apasaira i jingraan ku falujud nangra。 对于一般人而言，大声和严厉的口吻才能让其他人屈服，然而唯有爱心才能让人体会到上主的怜悯和慈爱，而愿意认识主。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangau nanay u nanu ulah no falujud kami a masasi hamham， ta unga ayay awacay ku urip niam ami patahkar tu sila itay a pinangan no meso tu sakalihku ku urip no tamlaw。 主啊，愿我们以爱心彼此相待，使我们的生命成为美好的见证，活出你恩慈的形象，让人经历到你的温暖。Pakai ni i taramanay ang ngangan no tapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalemer no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。